السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تغيير قال كم نجا غيسني ويا لا جرتني سنينجا. ما أرانت أنا فيديو جايبة تكون إنسان إذا كرسي سودا في فيديو كان عنك تمرشات نوالي إندا وداتي نفعنا ترتي تاسا. ومن يلا نوار ما بتجي ورا متنا في لا فورا متنا في جوتو جرا سينا جايبة تنتكاي سنين نجار بيجري. وكنت أنا نانو أرومي على تاتين كيوني فكنا كانوا تهمنا جلو. لا فورمي على كان على جارب دي في تنتاتي والله بالله سينا نسنجافتا سينا الدنيا تنيرتي سنجافتا. Mootummaa naannoo Somaaliyaa maal jechuudha jireenya magaalaa Bishooftuudhaa bichaa isiidhaat irraa kumni miliyoonni 51 gala jechuudha. Kanaati idaamee gara miliyoonni 32 cinaadha kan jiru jechuudha. Naannoo Somaaliyaa guutuun isii yoolii wal fidanii guutuun isii hangasta kan geessu ajinaa jira. Mee viidiyoo kana waliin daawwadha. Bishooftu waxay soo saartaa 1 bilyan. 1 bilyan bay soo saartaa. sanadkan anaga qorshaha noo yaala deegaanka weliba aad maaragtay kor lagu qaaday ay leeyihiin maan dabaan iska marnay waa 230 iyo badh baan filaya bilyan marka waa la oran karaa magaaladaasi caasimadda ay ku dhowdahay warshado badan bay leedahay ganacsi badan baa mara waa run laakiin deegaankeena oo dhan baa ka tabar yaraan karaa Bishooftu deegaankeena oo dhan kala isu geeyo marka waxaan aaminsanahay nidaamka dawliga fahankiisina waxba ka dhiman shacabku inay iyagana ay kalsooni ku qaadaan dawladdu wixii ay ka ururayso ay ku soo celinayso haddii kalsoonidaasi timaado magaalada taate magaalada kitina Oromiyaa naannoo takka guutuutan Itoophiyaa tana keessa magaalada ka birooqto magaalada kana kasiga magaalaa jijjigaa naannoo Somaaliyaati kan namdee naannoo Somaaliyaa ka qabtu kana kasi Itoophiyaa guutuun ashuurri siira Oromiyaa irraa galu ashuurri si Itoophiyaa kan ijaareeran naannoo Oromiyaadhaati. Miyaa dhugaa rabbii meeja galaala jecha kana waan nama ajaa'ibsiisu far uummanni keenya waan ta'e tanaa kun nuti quba hin qabnu kan nu alaatiin nurra quba qaba wallaahi billahi seenaa biitti teenyatti jirtu.